kumsang ni somni pathum April ni som le panga ania Rainbow Mizo channel clear tu le ngai thatu te in java in chibai kan book le thau chewa voina hian China le Taiwan in karbo roka thuthar aronom le ta naktu khian thil thleng duam lo tak om mai thaya chu thil chu khovel media le abik takin India media ta chuan han focus lian tak da jingami ani world leader ta chuan China hian Taiwan hirunin mainland China rural nan huaya nulu hi athil tum ania chu ti hlotlin ngai hatum don ani ti hi anrin dan ania chuwang chuan Taiwan hi China hian arun lawang ti rin harsatak ani to jok ani China People Liberation Army ten Taiwan holvela military exercise anai nutang khan Taiwan le China in karbo ruak hi muanom takin henglai main om tak to lawa boruak thalo tak mai chu omzui zelin Taiwan Strait le achevela phaichuan boruak hi amuanom lowin aduam lo hlea sensitive takin hanom meka Taiwan military te activity le China military te activity hi aton tonat hir point engtiklai po in dona chuak thut thaireng ani tin The Telegraph chuan han report ani The Telegraph hian voin lama han report jaldan chuan voin vela China le Taiwan in kara boruak thalo takmai ronin mung thut hi achan bulpui ber chu Taiwan hian nimin khan van boruak athok chi rang eng thilma tho phalo na zone no fly zone chu ansiama hei hi Taiwan marlam panga ania Taiwan in head hu han pon che hian China Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin chuan thu chua asiam zui vele ngala Taiwan in an clear car marlam panga no fly zone an siam hi China chuan kanpom lova Beijing chuan he no fly zone Taiwan in an pon hi engti kong mai in kan zom don lawani ati Taiwan Transport Ministry in thu chua an siam dan chuan naktuk Sunday April nisom le paruk jingkar tang hian April nisom pariat thang hian Taiwan marlam pang tuipui chung van boruak ata hian van boruak athok chi eng thilma atho kan rem ti don lawa no fly zone ani ti kan puang ani tin thu chua an siama hei hi China in han pom du lo wangin minute som ni le pasaria po toy hanita naktuk Sunday jingkar tang hian no fly zone han pon hi Taiwan Air Force tenena kengko turin thupek chua ani to bok ani heti lain China Foreign Ministry thupuang tu wengwen bin chuan Taiwan hian Chinese side lampanga no fly zone hi andon puang mat maya hei hi dan lawa thil ti na ania Taiwan mar lampang tuipui chung zone van boruak ata hian him taka kan thlona te han thlo theina turin security lama akai hnoi zongjong ta chuan chak takin ma han la dona ven him na kan thok dona Taiwan marlam panga hian kan thlona ta chu an thok chun zom reng dona ne ati Taiwan in no fly zone an puana hian van boruak ka khwaljin phur thlona mo in do thlona mo military kai hnoi ani lowani point chung zongjong chu dan cha vek ani ridona no fly zone huam chunga hian thlona le rocket te missile zongjong te van boruak athok thai chi rang chu mu ani chuan ka thak ani don ani anti ve thum omzia bera chuan van boruak ka thok vel thai chi rang aerospace flight activity zongjong chu Taiwan hian akhap don tina ania masa China chuan chu an zom don lawani ti an puang taboka The Telegraph hian report an pek jaldan chuan Taiwan le China hian in ka ton na anai mai thaya hetianga Taiwan in no fly zone an pon hi Sunday jingkar tanga an kalpui tanani chuan China hian zom lowin fighter jet emo drone emo missile emo engemo tal chu an thotlang tir ngai dona chu an lo kap tha hani chuan direct taka poing khoi sak ton na atheng ngai dona chuan Taiwan le China in kara in dona achok chuak lawang ti soi thei ani lawa naktuk Sunday jinga hian eng tiangin nge han kalpui tlang zel don ti chu achiang tura ngai ani tin han report ani Taiwan sarkarin han thir kar marlam pang tuipui chung zone van boruak te no fly zone tana han puan hi in kalpona kong pui poimo tak ania tunma zongjong chuan Taiwan le China in sum don ton na van boruak ka an kong pui poimo tak ania chutiang bok chuan Taiwan le South Korea in sum don ton na le in kalpona van boruak ka kong pui poimo tak ani boka
ram dang ne na anin sum don ton na Taiwan hian adang chatri don ti na ania achan chu China military ten van boruak le tuipuya te chet na activity anei la nem wang ani hetianga China People Liberation Army te tuipui le van boruak ka nasataka anchet vela wang le indo mai turanga anchet chua so ranga wang hian kholjin phur le sumdong thlona ten hunrai tak chung han zongam tolawa flight route hi engtiklai point abuji ranga ni tin The Telegraph chuan an report bok ani Taiwan in no fly zone atana apuan hi Taiwan ramtan chuan Taiwan mar lampang ania China tanero chuan khochak lama tuipui zau tak mai East China Sea kan tuipui vekani tia an claim mek tuipui chung zone van boruak te ania he chan chen kan buat sai lai voin tlai lampang theng kha chuan Taiwan hian no fly zone an puan tur hi thulna an la nei lowa kaltlang pui an tumani ti an puang zara China in tuipui lama ven himna kalpui tu agency nei China Maritime Safety Agency ta chuan Taiwan hian no fly zone hi akaltlang pui ni chuan rocket tam tak ta chu ka thlakin haum dona East China Sea hian achan chu China chuan hei hi apom don lo wangin rocket te hi kan kap chuak ngai dona Taiwan hian lo ka thak an tum ngai dona Tichuan rocket ka thak ta chu East China Sea hian atlang noknel nuldon ani antibok heti lai in China Taiwan Affairs Office chuan thu chua an siam boka mainland China ne na van boruak lama in kai hnoina nei zongzong ta chu in ralring turin kan khriat tir chawa Taiwan in no fly zone an puanin IFX Park area zongzonga ven himna khau taka kalpui turani tin thu chua an siam bok ani The Telegraph chuan Taiwan le China in kar tuipui le van boruak ata hian boruak duam lampang chu engma aum tolowa rampani military te anchet velna chu lian tham taka kalpui hani to wangin helai region pumpui hi military te anchet velna mun le indo tura in puachana huna achang zo tavekani antibo China le Taiwan in kar boruak chungchanga hian The Times of India in report anpek dan chuan India hian Taiwan hi China ramani ti hi engtiklai main halapom pui ngai lova mase hetilai hian western trangdual polte railroad chu po pen ani in an railroad in mulo takin tension mek ania Ukraine in dona wanga in biakna lo nei pui to tu German le France ta chuan Beijing in mainland China rural na hnuaya Taiwan nulu atum na hi dodal na lian tham engma lantir han nei talawa France President Emmanuel Macron chuan US in China le Taiwan in kara malak na anei zongzong hi western countries zongzong ta hian kan thop vek lem lawani tin halo sai chuak to bok ani French President Emmanuel Macron thu sai hi British chuan changle tin President Emmanuel Macron khian hatrong kam hi adu tuilo hlea chuwang chuan US ne na tho ho na thatak nai thin Europe Commonwealth puya ramkrang krang ta chuan khovela remna le muan na haum thaina tura US ne na ke kan pen ho zel thin na chu ati chevek mai thaini tin thu chua an lo siam to ani ti chuan The Times of India hian report an pek zel dan chuan China Foreign Minister ni na hunrai tak chung lo chel to tu top diplomat Wang Yi chuan thu chua asiama kanram China le Taiwan ta hi mainland China rural na hnuaya boruak monom tak hnuaya kanin zom khom le thaina tur hian min thop ngai in kan bai saya indona le sipai ten ral thuman lekna tellowa peaceful reunification kan nei thaina tur hian Germany hian thop na min pek ngai kan bai sai ni tin Chinese Foreign Ministry office atangin voin khan thu chua asiamani The Times of India hian report anpek jaldan chuan German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan China hatlo tum khan in biakna hunrai tak chung nei ania Indo pui panni na hatop nuwa khan international order rangin ramsang sang ta chu an rambung thren theu te zom khom le turin thunai na pek ania chu international order chu Beijing hian tuna hian kalpui hatum ber chu ania International Order Bozuya Germany ma halak tum khan Germany reunification chu thop na kanlo petoni tin China top diplomat Wang Yi hian thu chua asiama hian hajiak langbok ani German laka hian beisina sang tak kanaya Taiwan Strait thi
boruak muanom tak nuaya aom le thaina turin thei top min chua pui turin kan be sei boka Taiwan in independent ram han ni na an choi san mek le Indona Tenglawa China reunification hi kalpui hani thaina turin rodna kan nei zongjong chu Taiwan chuan an hnola Taiwan President Tsai Ing-wen chuan kan mi puiten du an thlang turania thutluk na siam tu tur chu Beijing nilawin kan mi puiten ni tin alo chang towa haiwang hian Taiwan chuan mainland China rural na hnuaya muanom taka lolu chu an tum don lo ti alan tir to ni ati Wang Wenbin hian asai zeldan chuan China chuan German nen hian inzom na thuk jok siam zel kan tum dona communication lama tepo mason na kan nei chomek zela Germany nena inrem na thuthlung tam tak siam tur hian Beijing chuan zau takin konga honga Sino-German Government Consultation Round thar chu tran turin in buat saina kan kalpui mekani ati kan chanchin thara hian Sino ti hi kan ron lam renewal toa China soina hani deuh bara China le German sarkar chuan in ronton na le in biak po na kong thar round thar chu kan nei thaina turin in buat saina kan kalpui anti na ani French President Emmanuel Macron an US an thlowvek lo thu ha sei nuwa German le China chuan in biak na an nei chomek zela Hindustan Times le Jakran English Tan report an pek dan chuan China chuan diplomacy thiam taka akalpui meka wangin ramzau tuma malak na hanai meka hian thop tu hanai belzela inpum khattaka kepen ho thin European Union po anril ru hol phelin aumchan meka ne tin han report ani China hian heng France le German te hi top diplomat te kaltlanga in biak na hanai puima hian voitam tak Russia le Ukraine indona ti top mani thaina tur hian Boruak muanom zok siam turin malak an tum thu an puang jara India Today chuan report an pek danin Russia le Ukraine indona chu European countries hotan chuan hlawm tak ania Russia hian Ukraine halani chuan Europe khomwal pui hian an frontline chu Ukraine hi ani to dona Russia nen in ne Putin ral thum lama hlawm taka chet vel na chu englai puwa thleng thei ani to dona chu wang chuan Russia le Ukraine indona hi tuna hian me mi ngal thui hi until du ber ania chumi tipui tling tur le len chua sak tur chuan China laka hian beisaina sang tak anaya ma se India chuan Eastern Ladakh atanga disengagement kan kalpui dana tang khan China laka hian rin na engma nga chi hani lojia kan hretoni anti ti chuan India Today hian voin lama report an pek zeldan chuan Bakhmut khopui atang hian Ukraine sipai engemozat chu anin hnukdok ngaya mase Bakhmut khopui pumpui hi latlu chelawin Ukrainian defender ta chuan ven himna anla kalpui mek zela mase Kremlin force ta chuan Ukraine sipai Bakhmut khopui chunga ommek ta chu supply route chikrang krangte dancha sakvek antuma chuan thil tum chu tuna hian an hlen chuak towa khopui pakhat thariat chungjat mai in chua indona hian sipai le civil mi nunna chan tam tak anom towa rampani te hian ral thuam po tam tak an chan pha to boka Russian sipai te hian Bakhmut khopui pumpui hi an control na hnuaya an da ti thai ani towa Ukrainian armed force te hian an tan munvel bak chu ven him thai an nei mumal tolova ma se hetiang hi nima sela Ukraine chuan chiang takin hriat tirna anti chuaka Russia hian indona hi ti to paduni chuan kumsang ni le palia sipai thachakna manga alolak to Crimea le tuna Russia in next thar Ukraine region pali Kherson te Zaporizhia te Donetsk le Luhansk region atang te hian sipai le ral thuam anda zongjong ta chu azawain anhu kirvek phot turani tin chu chu Ukraine hian indona atop thaina turatana rom manna le rotna kan nei chu ani tin thu chua an siam bok ani India Today hian voin chama dar somvela report an pek jaldan chuan Ukrainian defender te hian tun thleng hian Bakhmut khopui chunga western part chu an control na hnuaya an la da thaya ven himna khau takin an la keng ko meka Russian artillery fire laom tak tak da chu ni chungjat mai an ma chon towa Russian private military contractor Wagner Group hotele
conventional Russian military unit ta chuan joint offensive na in Ukrainian armed force ta hi annor meka Ukrainian armed force ta chuan Bakhmut khopui le a chevela tang hian in nu dona withdrawal chu an kalpui nia soi ania sipai tam tak chu in nuk dokin an chuak ngaya ma se Bakhmut khopui chunga hian in dona rap thak tak a thlen chunjam zelawangin he khopui chunga hian Ukraine sipai ta hi voin thang hian an lom nia hriat ania voina Russian conventional military unit le Wagner Group Trankop 10 offensive operation naya Bakhmut khopui chunga Ukraine sipai te nataka anor mekna hian result duam lo tak mai haoma chu chu rampani sipai te hian nunna anchan hem hlea hliam tur tam tak anum to bokani tin han report ani India Today hian high number of casualties ti amhana wangin nunna chan zat le hliam tur zat thi chiangkwang takin afigar hi kanron puangzar thai rilo ani nimin lama kanchan chin thar kha tlemin hrethiam lo kanom nuala kar tam tak kalta khan Wagner Group head Prigozhin chuan Bakhmut khopui hi apum puin kan control na hnuaya kan data ni ti apuan thu kha kan ron soya chu thu puan atanga hunrai tak nuwa Kremlin chuan thu chua an siama Bakhmut khopui pumpui chu Russian sipai ta chuan hualbet vakin kan tum chu kan hlen chuak ta ni tin an claima ma se hen thil claim hi adik ngeyani ti finfia na aum lawa nimin lama kanchan chin thara kanron soi tong khan Bakhmut khopui le a chevela tang hian Ukraine sipai ta hian in nu dona chu an kalpui ngaya ma se Bakhmut khopui chunga hian Ukrainian armed force engemozat an laomani ti kanron puang tel boka Russia in a claim hi adik lawani tin Ukrainian commander in thu chu asiam po kanron puang tel boka ti chuan Bakhmut in dona hian rampan hi ta hian claim an nei ve ve a chu chu kanron report ta clear tu le ngai thatu ten thutluk na in lo siam mai donia hetiang taka khopui pakhat in chua hanin dona po thudik tak hriat har taka au mekla hian Russian President Vladimir Putin chuan dan thar asiam le ta he dan thara hian a ming ziak nanin electronic collab bill tia soi ania Russian sipayata na lak kauna dongte in dona machon dulawa tlan bo mitam tak anoma wangin chung chu tijia om ani thaina turin electronic collab bill hi President Vladimir Putin hian approve ta Uyan News Agency report an pek dan chuan he bill mang hian Putin a hian sipaya tang tura kauna le chung an kau jinga mi tlan bo ta chu chui zui ani thaina tur le sipaya tang sa in donam ha chon tu lawa tlan bo ta te ramdang pan ta chu anum na chin hriat zui thai ani dona wangin ol samjok ka man zui le chui zui thai ani dona ni antibok Russia nikum February nisom hile palia Ukraine harun tanatang khan voin hi anin do ani zali som le parukna ani toa Al Jazeera chuan report an pek danin Russian sipai ta chuan bom manga Ukraine khopui pakhat Slovians khopui han baina chu voin thang hian han la chun jam mek zela apartment block tam tak chu bom manga ti chiat ania hein dona wanga liam tur hi hriat thai china civil mi somni chuanganum to baka mi pariat lain nunna anchan to bok ani Al Jazeera hian voina thil thlen mek dan an report zeldanin Slovians khopui bom manga Russian sipai ten nasataka an bayawang hian mi puite chena in tam tak chu ti chiat ani toa Slovians khopui chunga civilian omte hi tar chak lo le mun la tak pan pui hlei thei lo dam lo te ani tlang puya Anjinga mitam tak ta chu Russian sipai ten apartment building lian tak tak mai bom manga anron baina hian heng building te hi achima chung building chim hnuaya chuan mitam tak an latang niin an report bok Al Jazeera hian update an nei nun bera chuan Ukraine sipai ta chu Bakhmut khopui chunga hian engemoza tan lawma khopui chunga Western district chu an control na hnuaya an la da thai mek zela Mase Russian artillery ten bom hlom tak tak mai nasa takin anron kapa Ukraine sipai ta hi bom sur hnuaya an om hanidau bera chu wang chuan nunna chan tam tak anom toa Russian sipai ta po Ukraine sipai ta hi akoto patrang hanni wangin
heavy artillery chi sang trang mangin nasataka kalet ani boka wangin aron nor tu jok Russian sipai ta hi tranmun tha om ani lo wangin nunna chanhem jok ani tin han report bok ani Ukraine National Security and Defense Council head chuan voin khan thu chua asiam danin non-banned weapon kan nei zongjong mangin kan territory chunga hian Russian sipai ta chu nasatakin kan beilet dona hei hi spring counter offensive operation kan nei na tur en chin na ani donani ati non-banned weapon tia han sai hi international law hian in dona huna ralthum man phallo anaya chu damdoi manga ralthum siam chuate ania tin Russian Federation hian thu chua anlo siam to boka Ukraine nena hian long range missile engram main an petur anilawa Ukrainian Armed Force te hian long range missile an mangani chuan chu red line ani tin anlo puang to boka ti chuan heng ralthum tello hian an ralthum nei zongjong tanen Ukraine sipai ta hian Russian sipai ta hi an territory an rambung than chunga tang hian nor chuavek tumin beipui thak na an kalpui chindona chu tesan ustin an soya Russian of Crimea Russian sipai te po beitel hanidona ni tin National Security and Defense Council head hian thu chua asiama hian aziak langbok ani heti lai hian indona huna Ukraine hian ralral dan chikrang hanaya chungjinga chuan Russian sipai ten an control rambung than chunga advance force te an tirlu thrina chung ta chuan nunna an chanwal ni in hriata Ukraine sarkar chuan thu chua an siam danin Russia in a control territory chunga Ukraine sipai nunna chanta te ruang chu in dona le silai musurkara somriat le panilai mai lak chua ania heng Ukrainian Armed Force nunna chanta somriat le panhi te hi zatakin William ani donani tin Ukraine sarkar chuan thu chua an siam bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong te khan khongaya milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan lo inen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia